Put koji vodi prema Donjim Bradićima veliko je radilište. Radnici i mašine sarajevske firme Viner i njihove kooperantske firme Hajdić saniraju 7 lokaliteta klizišta. Radovi koji se izvode i opasni su i složeni jer je ovo područje i dalje aktivno. Kamioni, bageri, rovokopači, specijalne mašine za bušenje tla. Sve to na vrlo malom području, ali radovi teku i u ovim vrelim junskim danima. Evo vidjeli ste sami ovdje dok ste dolazili na gradilište da je gradilište jedan linijski posao na 7 lokacija. Mi smo većinu radova koji su periferno u odnosu na samo srce klizišta već odradili. Sad su se radovi sveli sve u jednu žižu, u jedan centar gdje primjećujete ove mašine gdje se rade bušenja geotehničkih sidara, gdje se rade bušenja šipova na koje će se kasnije raditi betonske potporne konstrukcije. Dolje u nižem dijelu ste primijetili da se rade gabionske obložne betonske konstrukcije i tako. Uglavnom, sad je sav posao skoncentrisan u samo srce klizišta, tako da se radovi odvijaju na neki način usporenim tempom, otežano, jer puno je velika koncentracija i mašina i opreme i ljudi. Ali se dešavaju još nepredviđene situacije koje nisu u samom začetku realizacije projekta identifikovane. Ali u međuvremenu se i one na neki način rješavaju zajedno sa timom projektantskim na čelu sa profesorom Zlatom Langhoffom, sa firmom Viner koja je u stvari projektant ovog projekta i u međuvremenu, kažem, rješavaju se te dionice koje su novo nastale da se doprojektuju. Istina, one će iziskivati i neka dodatna sredstva koja nisu zanemariva. Zamolili smo našeg sagovornika da našim gledaocima približi radove koji se izvode na ovom lokalitetu i kako se teren planira osigurati od daljeg klizanja. Pa ovako, prije samog projektovanja, kažem, jednog stručnog, opširnog tima koji je sagledao situaciju na početku same ideje da se realizuje ovaj projekat, su rađeni istražni radovi. U stvari, istražni radovi pokazuju na kojoj dubini, na kojoj koti u stvari se nalazi nosivo tlo. Rješenje na osnovu tih istražnih radova, projektno rješenje je da se rade geotehnička sidra. To su ankeri koji se buše u teren pod nekim uglom, koji u dubini od 15 metara injektiraju se betonskom injekcijnom masom i rade se geotehnički šipovi gdje u stvari produžavaju, dolaze sa svojim prodorom u zdravo tlo, ankerišu sa armaturom, betoniraju i u stvari na njih se radi betonska potporna konstrukcija. Praktično sve ono što je nestabilno, to geotehnička sidra i šipovi prođu u zdravo tlo. Eto, to je jedan od načina koji je ideja ovog projekta. Inače, do sada je u blizini kuće Kasima Topčića postavljena kamena potporna konstrukcija, a iza kuće Nijaza Skejića betonska potporna konstrukcija, a urađen je i drenažni sistem. Hvala Bogu da su radovi konačno počeli, jer mi ovdje strahujemo već 10 godina, rekla nam je Hasna Skejić. I dok radovi na putu za Donje Bradiće uveliko traju, na području klizišta Sedra nema građevinskih mašina. Uslov za početak radova, što su uslovili iz CRS-a krajem maja mjeseca, je izdavanje građevinske dozvole, što je obaveza općine Maglaj. S druge strane, čelnici Udruženja građana Fojničani angažovali su se da vlasnici zemlje na tom području daju svoje saglasnosti za izvođenje radova. Mi smo isto dobili pismo kao i općina Magla i mjesna zajednica Bradić 28.5. da će se donatori, u slučaju da se ne izda građevinska dozvola, povući sa projekta sanacije klizišta u Sedri, što bi bila velika katastrofa za cijeli ovaj kraj u dolini rijeke Bosne koji je ovom prometnicom vezan. I mi smo jednostavno morali reagirati iz Udruženja građana Fojničani. Brzo smo kontaktirali sve vlasnike parcela i u roku od 7 dana, zahvaljujući također vlasnicima parcela, uspjeli smo riješiti imovinsko-pravne odnose, što je bilo inače ugovorna obveza općine Maglaj. Svi su dali svoje bezuvjetne suglasnosti. Dakle, svi su dopustili da se uđe u njihov privatni posjed i da se to klizište napokon sanira na zadovoljstvo svih stanovnika ovoga kraja.
Građevinska dozvola za početak radova na području Sedre biće izdata u petak, najavio je rukovodilac službe Fuad Hajrulahović, koji je izrazio zahvalnost vlasnicima zemljišta i čelnicima udruženja Fojničani na njihovom angažmanu. Inače, projekat sanacija puta prema Donjim Bradićima i klizišta Sedra vrijedan je 870.000 konvertibilnih maraka, a sredstva su osigurali USAID u okviru projekta Cesta i Federalni fond za pomoć postradalim područjima. Implementator je CRS. Vreli su junski dani i životinje u šumama su u potrazi za izvorištima i vodom. Na području klizišta Sedra danas smo primijetili srnu. Možda joj je ovo područje stalni put do nekog izvorišta. Srna je nekoliko trenutaka strpljivo stajala i pozirala našem snimatelju Erminu Hasičeviću.